Ana jopor sa me nang fan chopa pen dak hamren press club long nang da apor teng pen wang lo apen pini nang phana chopa ke apen lo khodak pini tapat long rong khodak rong asar rong ben chingki thana lam lo je holo nang pulo Rakom sai khitum mate law and order tum alang phan kirai nang ji adim long alang phan areng amu ke paso ason si mandelo polo prote alang tum hopu meghalaya a chomang pen pu bethali pen ke cha phut alang tum ke kisisik pen si ke ban Mona me pu ni tum west karbiang long hin mate la west karbiang long karbi tu mange alang tum kisisik ave je la son phoji pu Mata me Meghalaya asor tumang aprambensi latum preplan lo latum alang latum kopilo bathali long si ingchin so japensi kya penang tum an nang tum ta media long thek long po apachat pachut mane amek do ak ok lage bathali pen lo bunda me lage harmu pen kali labake kene ingchina chat pensi alang latum han kya laso kya phut Raikom sai khitum bangke khang nung tipsi alang litum a safety fancy alang nung khang tip alang litum pat pawang long le ke cha phut alang litum a prank ke donang ji husi alang litum bangai a phidosi rong a sortum bansi safety ke na te la pen khola so ke che dan mane alang litum raikom sai khitum che dan dia joini si outpost long sita me asap sup soluk sudakta la so joini athe khola pu pen Meghalaya long pen Raikom sai khitum wangsi karbiang long si wangsi Meghalaya sortum phasi protection ki pi ente da ke jurisdiction donang ji Meghalaya border Meghalaya sortum me Meghalaya si chirang long choi pot lo ente alang litum without any permission without any agreement alang litum peaceful agreement ave pin pen alang litum wangsi so ke parot long monta me dak nitum long asam la Raikom sai khitum police tum dunde ulta hola tuman se support ro Lapen laso long bangke ili karbi tum si pini aprandam lo Lapen pulo de ili non council han arjumi melo polo given take policia long laso long le pidun eloma lale ili karbi tum hoda ke chedam long le lo ke dama joni si pini prandam lo pini pinap nang le nili le dam ta ni hoda prandam po polo prote alam mangela ke Meghalaya pi elo Meghalaya nili councilor sorduman karjugang tum je Ladak alang litum border protection aphan Raikom sai khan ki bi ke piphan lo karbi phan karbi muni han pachi ma ke pachi phan ma mate karbiang long muni tu phan pachi han ma alang litum Raikom sai hitum phan si nilike labange ni condemn lo je alang litum laso protection ki pini adin ma alang litum pi the lapen pini nilin ma theklong lo alang litum curfew bi lo to melo thangla be Monta me curfew ki binai goson lo towar long bicho latum isi outpost da non suppose example kon lo 200 300 meter ba 500 meter back se alang latum curfew bicho monta me protect border long ave latum Raikom sai ki inu tabe prote dang litum kopilo na thada me lasi nili chuni ri dang tum councilor tum phanta me laso puthak initiative en pakanang ji la ke non head jong alang kali lagi aningkan dok piglo asi laso border puthak bangke la bangke sofa thekbek nangji lapen non alang li inun nitum pudam erlo de khai songja posigi thilo lapen nilitum karbilo charni asong pen nilitum ra isi demand lo je alang li akumli sitame hodak tapada long akumli sitame selam pinang po lapancho nilin pen pardon media korte tamhan tame lana jo ang bong sitame tong sikot pen nangale pot la pen apor teng kaso hang teng nangale pot abang putin media korte tamhan tame choro lo nili tumpi phosi pini lada hamren press club along nili tong sikot pen pherang kya amaye ke phanang ko bangke non nili tum tapat pen silang lo non ako puthot nitum diphu je dam thuli po si hola dak nilitum ke thek dam long hormu la pe nilitum hola dak tapat long kisung incident putha kalam ketaman akar bitum kisung alam la pen government tum kelang thunang lang pua hormu bang sinilitum thanpon kentung
si nilimen lagi dancing timung nili karbi lo chari song pongchun bang ponili riar ila ke kongkong timung KSA Central Committee AGS lapu Difu District along Klembang Robinson Ateron lapu bang ke Hamren District Secretary Rensing Terang lapu bang ke niltum Central Committee Klem Rapet Muniram Teron Kongka si haladak niltum kithek damlong la pen solang do kar biang long ra tami thek long lo si pipo si pherang ke amai ta ke phamala bang ke nitum pini thek amlong bang ke da garong rat nanga che thanu na bang ning duk pik a athe pen na pen lo blote la tum chelang noi nang tum kar bi tum chelang noi ni tum ke pini ang bon si apor nangi pilu puan si ki pukan po athe pini ke mohet ni tum tawar ka chilit long sa de doti dipu postmortem kuri pen mahasi ni tum tawar long chilit lang honjara dungolong lasi la monit ala ititangar bang ar pum pini le penablo ne mani ni thom ki bi tum da do ko mini an dong bi ne la ki bi be si la an dang hong ning hong ne choma nga khai po som lo hala da pang the tum ili tum akar bi khai phana ko na teng kheng le lasi hala da akar bi ang long rat non protection thang akijok wan ti theklong le pe lasi team kar biang long mate government to ma failure lo posini le tum kar belo charli asong ben gi jong pon tung lo athi hala da outpost ta mi hala da isi mission outpost hala da le tum theklam long le la pe hala da ko ansi border protection of force ki pineng ma hala ta ni tum theklam long le hada rong rat na ta ado ga belek a political party belek a organization um ta dam lo theklam long lo nang than rap pe kapre ga organization na tum dora penang bong ta menang chi thanon hoda kisu lasi lapini munit aphan moidam ki pi ba mele plong atum an apor angbong ho setame la tu pini sung de tahai lasi haladak kar bianglong government AAC lapen administration law and order tum setame haladak kachelang nun cari protection ki pidun vek neng ya kenang so kali bulote penap dekta aku coba mulangot aku sem langsung na insiden aku klang itu athe hala da rong ra na je thano na tende non li ni le ra chok pole hai ala kula so news channel along news long ali stame pamu bena je thano na lam the bangke social media long mobile pen nang record bang dundo la so pa ke mo mina Facebook page men chenglok non long ke anutin long ta mobile ot khai lo bulote mina kon long dorep titi amasi hala da ni da klangi hala da na je thanum hala ke klangi alam mangke karbiang long a pulis ka chekrong mate asama pulis ka chekrong to mange karbiang long amuni da to maphan karbi ba ra to man mange akira idun butheglong le pen do mo ala ke nang le tum social media long si already mane ya Facebook account long theglong le thang akira idun si theglong le lasi akula da isi karbiang long autonomous council pen mate isia dak budget ke bang lang do hala so budget along isia hala so mu bang chini la tum jeta chini je krong le pene border development wala so kapanong pondo border pa develop je phan 10% border pa develop I phando la so 10% a develop bang ge pini ada karena we towara we yo dili tum manta inghan sai de lo ma jok le dam tamanta inghan si thegam long po inghan si wan do lo aku hala da tawar ke mission ave ki sochelang ade mission ave school ave lasi ake hai doctor tuliram long hang la pen team kar biang long mate sarkar atum 10,434 square kilometer kar biang long le dolang jota kali abat sido pan ne pineta ningi bon har jolong be free pra social media lo lasi la soteng lo bolote hala non pini atumi pini non lom incident sok nanga che rot sige bang hala tum khasi tuma long le hala hem phuge takar biang long le aku kar biang long le ta hapuda do hala tuma akeda ta asi long le la sonang thijat po moge 10,434 square kilometer kar biang long le do poge kachipinda ke idi long le hok pet ke reality long ya bidat po aku kedam tang nilitum la so a reference non enfounded henone give and take a police alarm ke nilitum kedam tang ta
social media long tanang thek long panile tum dak protest lo hala dak rally badolo hala dak local MSC visit kro hala bangke ke ha visit kro bangga alang tuma tim alang tuma BJP ada orang-orang bangga jesan ke ngesi Karbi Anglong along legi fente galong ke gitu amembar malu lasin nah hala di puben wang bacam amuni da tuma phan mangke nang tum manghu dundri tin dundri ahok tin dundri meeting dundri posini lu tumnang ke ong dung tumnang dunde ke ong dung tunge wang chiti mangla chiti mangbe sida hala tum hanile tum arong arat tum han hem gache dam gache wang to bara raile chitong lo harjuda BJP party da local tum sini tum hanang bear head lo ama sini tum border ai akacerai kom jia puthak long mangke nile tum angcerap tum long le delo si jongjung nang ling hoi pon ri ke se ke hai tum pusi hala tum ta ning duk penang pulo la si hola sohor penda kopi pose la dang nile tum protest dam athe Karbi Anglong West Karbi Anglong ka achit team si Meghalaya non pondeji alam chu 15 August si pondeji alam do transport department miang de hala Meghalaya tourism deputy minister kepangdak pondo alang kepahada dak social media long pangdak pondo je 15 August aprang ke Meghalaya lapen Karbi Anglong long legi fente ke bangke West Karbi Anglong adha long legi pondeji punitum angrin chini pasine tum protest ke dak BJP tum mangai vote kaching hona join vote long leda join chobai posik develop ta mane pini da chi munit thilo penata thilipo already ke chajor elo rar phan public han paklang ha heder na ponjon athe munit de thibom hoputa nang pedom tapat lo non hala lang honjar lo umpanai lo umkhirmi lo kong dung non ya men puer ke lo adha West Karbi Anglong ke Meghalaya si pondeji alam do lasi itu mangge tek lo kipidu nang po Karbi Anglong ke gift bang ke hala samasor bang hala ke hai CM Himanto Biswa Sharma ake hai alang homestay hala dak asap sodo isi hotel pen chenglok isi koson lo poho mesen flat adak do alang homestay lo jaluk bari lasi hala pu kosom yang dia dimenta ange hala puge already Meghalaya tumalong le ange hala pu jaluk bari la Himanto homestay nasi cipidun la lasi nile tum kese pen hosut pen daud si la sarkar ke give and take la dak pene ka chipi jepa je la tum duel la si pini border issue ge pini la tum council la tum mate asama sor atum nangkelang pangkri puke pini alang le tum afela joine si le tum Karbi tum pini da pranan nang lo mo penata pranan nang ko tahai ako du vek la so teng alang le tum ka chelang kelang sari ga be adu ya hoya lam yong se alang le tum non anta chor dak the chor wan the bolote alang le tum Karbi Anglong government atum yong se paklangda ke the bolote alang tum felar lo lapen mo ke bang jilang ke rada tum alang le tum government aphan reject po mate labang so Karbi Anglong khai phan border cherai kom the government aphan mangke rada tum reject po lapen tim Karbi Anglong tum felar lo Dr. Duram lo hang akijapon na tim Karbi Anglong felar lo pini muni inut hipo compensation pipo muni inut hipo compensation pipo muni inut kithi la compensation hikia duli la pilo blote la muni da abang apum ke la tangkan belon hala si bunon abang ge muni tum phan la son ben si aning pang saim phan kabori se bang longle ke kon ben bang ana muni si chinang la si tim Karbi Anglong ma government tum felar lo si nile tum Karbi lo chali asong pen ke alang li tum han se arpok pondo mate alang li tum felar jo nile tum thanga dak kipuda mujala mabe alang li tum felar jo nile li tum jongam thibang tum man